Yes, nibyo ndagusuhuje nguhaye n'ikaze kandi ni inkuru kandi zihutirwa zigezweho aka kanya. Turi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo wumvishe ko turi ku butaka bwa leta ya Kongo wumva ko ari imirwano ikomeye cyane iri kuvugwa kuri iki kibuga cy'imirwano, aho imirambo myinshi cyane yongeye kugaragara mu bice bitandukanye. Ingabo z'u Burundi zongeye kuboroga cyane. AFC M23 ifatikanyije n'izi ngabo z'amadubu basa naho nta mpuhwe na nkeya bafite, barimo barakubita batabarira izi ngabo za M23 zarakaye cyane, zirimo zirabaga wazarendo nta kinya. Ibi biri kubera muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye byahoze bikontororwa na M23 mu nkundura ikomeye cyane yo kubyisubiza. Ubu tuvugana imisozi itandukanye, Bijombo, Kabunambo ya mbere, Kabunambo ya kabiri n'ibindi bice byegereye Plaine de Ruzizi. Ubu tuvugana harimo haravuga induru ikomeye cyane. Abarundi bari bagerageje kuhigarurira ntabwo byaboroheye. Aha ntabwo ndi buhatinde, ndakubwira ibiri kuhabera. N'amakatusha arimo aravuza ubuhuha, amakompora gusheringa, ndetse bisa naho ingabo z'abarundi zirimo zirukanka amasigamana. Aho ndi bugutinze ni kuri ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko neza Goma katikati mu mujyi. Goma International Airport, ikibuga mpuzamahanga cya Goma, ni iki gitumye abayobozi ba M23 bahita bagisura, ndetse aho bivuga neza ko bashobora kuba bamaze no kukimurika. Iki kibuga bakaba bari kwerekana uburyo iki kibuga gishobora kuza kwifashishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese kuki bikozwe aya masaha? Ni iki M23 yari iri gutinya? Ese koko ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse n'umujyi wa Goma hari ubwirinzi bw'ikirere, ntawe ushobora kuharasa drone cyangwa ikindi cyahungabanya abayobozi? Ni kuki babikoze ubu? Ibi byose ndabifite, ndakujyana Rubaya mu birombe. Harimo harabera imiripuko ikomeye cyane, bisa nk'aho intare za Sarambwe zasinyiye kutazarekura ibice bya Rubaya, ahubwo amaraso akomeje kuhamenekera y'ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugerageza kuhagaba bimwe mu bitero bikomeye cyane nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibyo gusa kandi birakomeza kugenda biba bibi cyane mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana mu mujyi wa Baraka, abahungu ba Makenga, amakuru aremeza neza ko batangiye gusatira umujyi, ariko humvikanye imbunda nini cyane ziremereye cyane zirangira, aho M23 isa n'iri kurashisha ibitwaro bikomeye cyane bya BM24 ndetse na za 12 gusa. Ibi ndabikubwira, reka ninjirire muri iyi nkuru ikomeye cyane. Ni iki kibaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma? Mu by'ukuri ikibuga cy'indege kimaze igihe kinini cyane kirenga umwaka gifunzwe kuva M23 yafata uyu mujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege bitewe n'imwe mu mitego yasize ihatezwe ibiturika biremereye cyane byatezwe na Special Force y'abahibu yarindaga iki kibuga, ndetse n'ingabo z'abacancuro n'abandi bose bari barakoraniye muri ibi bice basize bahateze imitego ikomeye cyane. Ibisa nkaho kwari ukugira ngo mu gihe M23 abasirikare bayo baza kuba bageze ahangaha bize kubaturikana. Ibi kandi ntabwo byabahiriye kuko M23 yabimenye mbere, ariko iki kibuga cy'indege gihita kimera nkaho gifunzwe. Hatangira kuba operasiyo zo gutegura ibiturika byahatezwe, ari nabyo byagiye byangiza iki kibuga, dore ko cyari cyaranamaze kwangirika bitewe n'amakompora yaturukaga mu misozi y'ibirunga, ndetse muri iyi nkundura nyine yo kwigarurira uyu mujyi ikibuga cyari cyaracitsemo imikuku ikomeye cyane, aho M23 yakomezaga kugenda ihatanira n'izi ngabo. Aha hashise hagaragara ibikoresho bitandukanye byagiye bihangirikira, ndetse n'ikibuga cy'indege itumanaho za radari zikurwaho. Ibyaje kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege gisa n'igifunzwe, ariko abantu benshi batunguwe nuko iyo hari abashyitsi bakomakomeye, yaba abakora mu miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imiryango ishinzwe amahoro ku isi, bose binjirira kuri iki kibuga cy'indege maze bagaca amarenga ko M23 yaze kugifungura nkana, ariko ikibuga cy'indege yamaze kugitunganya. James Swane nahayinjiriye, umwe mu badiplomate bakomeye cyane wanabaye ambasaderi. Uyu ni umunyamerika wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu nguyu akora muri UN, ubwo aheruka kwinjira ku butaka bwa Kongo yinjiriye ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse pasiporo yiterwamo kashi ya M23. Abantu batinya M23 ibingibi irimo irabikora ibizi. None uribaza ngo bigenze bite?
Ubu amakuru agezweho haravuga ko ubu tuvugana bamwe mu bayobozi ba M23 bagaragaye ndetse kuri iki kibuga cy'indege cya Goma, ariko kandi bavugwa ko hatangiye kugaragara abatekinisiye badasanzwe bashinzwe kuba bakora ikimeze nka controle ndetse bakaza kugenda bacekinga niba iki kibuga cy'indege gishobora kwifashishwa mu buryo cyangwa ubundi, niba ibyagombaga byose byaruzuye. Ubu tuvugana rero M23 abatekinisiye bakimara kwava hahise hihutira kugira bamwe mu bayobozi bayo, gusa benshi bashidikanyaga ku masaha izi ntare za Sarambwe zahagereye, ariko bivugwa neza ko M23 ifite gahunda nyinshi zishobora kuza kubamo no kuronshinga iki kibuga cy'indege mpuzamahanga, maze bakerekana neza ko cyamaze gufungurwa kugeza kuri ubu ngubu. Ibi rero biragaragaza iki? Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda atsindwa icy'umutwe, nyamara iyi Goma izaba umujyi mukuru wa leta ya Kivu nk'uko bamwe bakomeje kugenda babicamo amarenga, kuko bisa nk'aho ibimenyetso byose byamaze kugenda abigaragara. Niki kiri guhama M23 imbaraga muri iyi minsi, mu gihe harimo abayobozi bayo bari kugenda bashyirirwaho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibibace intege ndetse ntibize no kugenda bibahungabanya na gatoya, ahubwo ugakomeza kubona bari gukomeza gushyiraho igisirikare gikomeye. Ngira ngo nko mu minsi 4 gusa ishize M23 yakoze pass out y'abasirikare barenga 9,000 bashya bagiye kujoininga icyama bamaze igihe kinini cyane ku masomo ya gisirikare. Ibi nabyo byateje ikibazo gikomeye cyane. Muribuka ko M23 kandi imaze ukwezi gusa ishizeho imishahara idahinduka y'abasirikare bayo. Ibi nabyo bikaza kugaragaza neza ko hari n'igipolisi nk'uko byagiye bigaragara. Ibi byose bikemeza neza ko M23 iri mu ngamba ndetse kuyihagarika bizagorana, bisa nkaho binagoye kugeza kuri ubu ngubu. Mu by'ukuri ni iki kigezweho ko hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane. Kwigire muri Kivu y'Amajyepfo, ubu tuvugana M23 irimo irakombata ikubita itababariye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Burundi ndetse na za Wazalendo ziri mu bice bitandukanye. Uyu mujyi wa Uvira kugira ngo ugeremo ugomba kunyuramo imisozi itandukanye yitegeye uyu mujyi. M23 yongeye kusubiramo ndetse isa naho n'ibice bya Plaine d'Oruzizi intare zamaze kuhagera. Abazungu barindaga umujyi wa Uvira mu bijyanye n'ikirere basa n'abamaze guhungabana, benshi basubiye inyuma. Niyo mpamvu imisozi ya Kabunambo ndetse n'imisozi ya Mitambubu intare za Sarambwe zirimo zirayogagira nta kwikanga ibitero by'ikirere. Abasirikare benshi cyane b'ingabo za leta ya Kongo batangiye kugenda basubira inyuma, ndetse na Wazalendo zari kwifashishwa muri ibi bice byaze kurangira zirukansa amasigamana. M23 ikibona bamaze guhindukira bashaka gusubira inyuma, yahise yadivansinga ndetse ikoresha abasirikare bayo bari muri iki kibaya batangira kugenda. Ariko kandi uko bagendaga ni nako abari mu misozi hakurya bagendaga barasana n'abari ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bageragezaga gufasha cyangwa se guha ramporo aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse na Wazalendo bari bishoye muri iki gitero ngo cyo kwimura M23 muri ibi bice. Inkuru yagaragaje neza ko M23 mu kubirukankana yabarengeje imisozi n'imisozi, biza kurangira ibarengeje za Sange mu mirwano yafashe umwanya munini cyane, ndetse na za Kabunambo aho M23 yahise ishinga ibirindiro biremereye cyane, ndetse inahashyira zimwe mu ntwaro igomba kujya yifashisha. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu gutakaza aka gace bababajwe cyane n'abasirikare bahatakarije, nubwo bivuga neza ko hari n'abasirikare bake M23 bahaguye. Ugereranyije umubare bavuga neza ko batarenze 3, kandi abangaba nabo inkuru zivuga neza ko ari 2 bahise bahagwa, undi umwe yaguye mu bitaro. Ni inkuru zivuga neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bahaguye barenga 63 nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse Wazalendo bo ni benshi bitewe n'uko bari bamaze gushwiragira mu bice bitandukanye. Kumenya abahaguye ndetse n'abahagira ibibazo bisa naho bigoye. Amakuru kandi arakomeza kugenda agaragaza byinshi cyane mu bisa nkaho ari akavuyo kadasanzwe k'Abawazalendo bahungaga iyi mirwano bamaze kugera mu bice abaturage baherereyemo, bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. Abawazalendo bari guhabwa induru n'abaturage ndetse bakaba bahabwa ikimeze nk'akato bitewe n'uko bagerageza kwigira beza kugira ngo abaturage babe babahisha, nyamara abaturage bazi neza ko izi Wazalendo nta keza kaba uretse kubasahura no kubarasa. Bisa nkaho rero babaye nk'ibivume muri ibi bice. Igisirikare cya M23 kikimara gushinga izi ntwaro
Kabunambo bisa nkaho byabaye ibintu byo kubafasha cyane, kuko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ibindi bice ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakontorora M23 ibyitegeye bisa nkaho bizajya bibagura kongera kugaba ibitero kuri M23 by'umwihariko muri iki kibaya cya Rusizi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. M23 ibirindiro bishya Kabunambo bisa nkaho bigiye kuyifasha ndetse no gukomeza gukora ibikorwa byo gusubira muri umujyi wa Uvira. Ubundi benshi bavuga neza ko aha Kabunambo ahitwa ku Kiliziya ndetse no ku bindi bice bitandukanye ndetse na za Kiriba. M23 isa naho yamaze kuhafata, uretse ko hatabura abawazarendo bagiye basigara nzira bakomeza kugenda barasa mu kirere ndetse bumvikana amasasu, ariko bisa nkaho atari amasasu atemereye cyane. M23 nayo yongeye gusheringa muri iyi misozi abazarendo bahungiyemo, bongera gushwiragira nk'uko amakuru abivuga. Umusozi wa Kabunambo benshi bavuga neza ko ari umwe mu misozi ifitiye akamaro gakomeye cyane uwaba hafite, bitewe n'uko uhafite abakontorora ibice bya Sange, Kiriba ndetse n'ahandi. Ibi rero M23 yamaze kubigeraho nyuma yo guhangana n'izi ngabo mu mirwano ikomeye cyane yaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gishwiragira. Benshi mu barwanyi b'izi ngabo za leta ya Kongo kandi bari kugerageza kwiregurupa, nubwo bisa naho bigoye bitewe n'uko guhuriza muri iyi misozi byamaze kubagora. Wazarendo zo n'ubu zirakirukanka muri ibi bibaya ndetse n'imisozi, aho bisa nkaho zitazongera kuba zatekereza kugaruka muri ibi bice, bitewe n'uko amakuru avuga neza ko ibi bice byabagoye cyane bitewe n'uko baje kurwana maze bakaza guhura n'uruva gusenya rwa ramforo ya M23 yarasaga iturutse mu misozi, maze amasasa akaza kujya anyura hejuru y'ikibaya akabasanga aho bari guturuka bataka. Ibyatumye M23 yari iri mu kibaya yiti badivansingana bagahita bahindukira bagafata umwanzuro wo kwirukanka basubira inyuma. Ibi rero ni ibintu byagaragaje neza ko uburyo buri strategique M23 iri gukoresha bwamaze gucanga ndetse munacanganyukisha aba bahanganye ku rugamba. Bisa nkaho iyi misozi M23 yagifashe bitayigoye cyane, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kigiye no kurwana nuko cyagerageza kongera kubakura muri iyi misozi, nubwo bisa naho bigoye. Impamvu M23 ifite zituma itava mu birindiro byayo nuko ikomeza kugenda ifata ibice biri strategique, ku buryo ibifata ibice by'umwihariko byiganjemo ibiri hejuru cyane, ndetse n'imisozi yitegeye umujyi wa Uvira ndetse n'imisozi ikora kuri uyu mujyi wa Uvira udashobora kuza kubakuramo. Kabone nubwo wakoresha indege ziba zifite riske zo guhanurwa hakoreshejwe amaroketi atanaremereye cyane, bitewe n'uko izi ntare za Sarambwe ziba ziri hejuru muri iyi misozi, aho zamaze gushyira ibirindiro biremereye cyane. Agahinda ni kose ku ngabo z'abarundi zikomeje kugenda zipfa umusubirizo zitageze ku nzozi zazo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. N'amakuru atugeraho rero aturuka neza mu madefense atandukanye y'ingabo za AFC M23 Murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo M23 baze kwitesha umutwe, bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa divansinga maze base n'abayishyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. N'amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kwashakira inzira bisa naho bizagorana, bitewe n'uko AFC M23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye? M23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazarendo. Aba Wazarendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa divansinga bakaza mu bice M23 ikontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya M23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakwiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazarendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. M23 isa n'iyari bafitiye inzika kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya M23. Aba Wazarendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazarendo yari yakoze
yakoze ndetse igikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa abawazalendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero abawazalendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo umusibejo, ubwo M23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo M23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha, nkuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe. Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nkuko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing, cyangwa se aho abasirikare bitoreza abasirikare, kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza, ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane, ngo maze abariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero M23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nkuko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo mu ibi bice, inyinshi zagiye ziraswa, ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage kandi bakavuga neza ko wazalendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa n'iyamaze guhaguruka ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo M23 ariyo yagiye ihabwa agaciro, ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu M23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, ibyatumye mu masezerano y'amahoro Kisekedi atarahawe agaciro cyane, ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. M23 wamaze gushyiraho ingamba twakita ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ariko kandi inongera ibijyanye n'ibikoresho karahabutaka mu bijyanye n'urugamba, aho benshi bemeza neza ko M23 igomba kwadivansiga katikati Kinshasa nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Sultani Makenga, ndetse akabyemeza inshuro irenze imwe mu ruhame, avuga neza ko gahunda bafite ari ugukuraho leta y'abaginga, ndetse bamaze kwidekarara nk'aho ari leta. M23 ikaba yaramaze gushyiriraho n'abasirikare bayo umushahara, ndetse bisa nkaho ibintu byahinduye isura, igisirikare cyabaye professional, ibintu bidasubirwaho. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cya AFC M23 bongeye gushimishwa nuko bongeye kubona andi maboko akomeye cyane mu ntwaro. Bivugwa neza ko zamaze kugurwa ndetse intwaro zamaze kugezwa ku kibuga cy'imirwano, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 cyazanye intwaro, ndetse benshi bazibonye ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko ntibaremeza uko zaje ndetse niba ari amakajugujugu angahe yazizanye. Ibi byose nibyo tugitohoza, gusa abenshi bavuga neza ko intwaro bazibonye ziri kwegerezwa ahabitse izindi, ndetse zimwe zisohoka mu kibuga hajya zijya ahari stoke, ububiko bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23
M23 baravuga neza ko ari intwaro ziganjemo ibitanka by'intambara ndetse biremereye cyane, amasasu, amadrones n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye cyane bikoresha abasirikare bakenera, birimo amabote ndetse n'ibindi n'amakote na night vision. Ibi bikoresho bakoresha bagenda nijoro. Ibi byose M23 yaje gupakurura. Benshi bemeza neza ko ari ikikango gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana bamaze kuvuga neza ko iki gisirikare cya M23 uyu Joseph Kabila ari wamaze kukimeneramo stoke nini cyane, nyuma y'uko uyu mugabo yamaze kujoyininga ndetse akaba yibereye Goma. Benshi bakaba bemeza neza ko uyu mugabo wategetse igihugu cya Kongo igihe kinini cyane ndetse Tshisekedi akaza kumusimbura, asa naho afite gahunda zikomeye cyane atitaye ku bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bisa nkaho nta nicyo bimubwiye, akomeje kugenda agaragaza neza ko afite umuhate wo kugaragaza uruhare rwe mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana M23 yakomeje kugenda igaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kuba iri kwiyubaka. Benshi bemeza neza ko leta y'abaginga nk'uko Generali Sultan Makenga yagiye abivuga ishobora kuba agahuru kayo katangiye gushya neza bitewe n'uko M23 yamaze kwa upgradinga ibikoresho ndetse yazanye ibindi bishya. Ibintu ntago byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Ibijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo byo bikomeje guteza intugunda ndetse no kurebana ingwe muri iki gisirikare. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi boherezwaga ku butaka bwa Kongo bisa naho bigizwemo uruhare na perezida, gusa bisa nkaho byasubiwemo. Aba basirikare barajya baza kuri ubu butaka ariko habanje gusinywa ndetse bikemezwa kugeza kubabarizwa muri unity yabo ndetse n'abapartuni komanda bose. Ni ukuvuga ngo umusirikare wese uzajya yoherezwa ku butaka bwa Kongo abamukuriye nibura bagera ku nzego 3 bazajya babanze kubisinyira. Bitandukanye nuko byari bimeze, perezida w'iki gihugu afata abashaka ndetse agahitamo batayo ihitamo abasirikare umubare bitewe n'ushakwa ku rugamba bakaza kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi rero biraza kugenda byerekana urundi rwego ibintu byamaze kujyaho ku butaka bw'u Burundi. Nubwo perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda bihakana avuga neza ko gihe baba bafite urwango ndetse ngo bafite n'ubugome bagomba gukorera abanyamurenge, ngo bakabaye bahera ku banyamurenge bari hariya i Bujumbura ndetse no ku butaka bw'u Burundi, ngo kuko ni benshi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye yashimangiye neza ko nta bugome ndetse n'ubwicanyi ingabo ze ziri kugirira abanyamurenge, ngo yaba bashaka kubica bahera ku bari ku butaka bw'u Burundi ngo ntibakigora bajya hakurya. Nyamara ibimenyetso bigaragaza neza ko hari misiyo yo kubatsemba bakabamara biriya bice batuyemo hariya za Minembwe, hagakirwa baragisi y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zikorana n'umutwe wa P5 nk'uko byagiye bitangazwa. Ibi kandi byongeye gushimangirwa n'ibitero bikomeye cyane abanyamurenge bamaze iminsi bagabwaho, ariko kandi ubu kuza kwicwa kw'aba baturage bagera kuri 3 benshi bashinja ko ari abarundi babigizemo uruhare rukomeye cyane. Aba baturage ndetse amakuru avuga neza ko ibyatumye bicwa ari uko hatungiwe agatoki n'abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu mutwe wa Wazalendo, izi nyeshyamba, ndetse benshi bafata nkaho ari bamwe mu baturage bigometse bagahabwa intwaro kugira ngo bakomeze kugenda bakora ibikorwa by'ubusahuzi. Bivugwa neza ko aba baturage bashinjwe kuba ngo bashobora kuba ari ibyitso bya M23 bahise bafatwa ubwo bari bari mu isoko nk'abandi. Ibintu benshi bavuga neza ko ari ubugome ndengakamere uko bashimuswe. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko hatangiye ikimeze nkaho ari ukugerageza kwihorera gukomeye cyane ndetse guteye ubwoba ku ngabo zatwirwanaho ndetse na M23 bari gukorana kugeza kuri ubu. Birumvikana bagomba kuza gufatikanya aba baturage. Urupfu rwabo rwababaje benshi kugeza kuri ubu, bamwe bashimangira neza ko ari rumwe mu rupfu rubi abaturage bishwe baboroga nyuma yo gukorerwa iyicarubozo, bacunaguzwa, batemaguwe, bacanyweho, baratwikwa. Iyi nkuru kuyivuga bisa naho biteye agahinda ndetse ni ibintu bibi cyane. Kuri ubu rero imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu iremeza iki? Ko amwe mu mashusho yafashwe ndetse n'amafoto yemeza ndetse anagaragaza impuzankano zimwe z'abasirikare b'abarundi bahagarikiye iki gikorwa ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo.
ibi nibyo ngira ngo nkubwire igiteganywa ndetse n'igishobora kuza kuba nk'igihano gikomeye cyane kuri izi ngabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo muri rusange. Bamwe barashimangira neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri aricyo cyakabaye kiryozwa ibi kuko nicyo cyaje gufashwa ndetse no gutanga no kuba cyahabwa umusada, ariko nanone harashimangirwa ko ingabo z'u Burundi zakabaye nazo ziba mu ba mbere bagomba gufatirwa ibihano, ndetse FDN biki gisoda cy'u Burundi cyose muri rusange kigashyirirwaho sanctions ndetse bitewe no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iyicarubozo ndetse n'ibikorwa bisa naho ari iby'intambara batangije ku baturage b'abasivile ndetse nk'uko byagiye binemezwa. Benshi barashimangira neza ko igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyo cyakabaye cyaranahanwe mbere bitewe n'ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa n'izi ngabo, ndetse ibikorwa birimo gukoresha imirimo y'agahato ndetse n'ibyaha birimo kuba basambanya ku gahato abaturage, kubasahura ibyabo, kubica n'ibindi bitandukanye. Byose M23 yagiye imera nk'ibyerekanye mu maripoti yagiye itanga mu rwego rwo kwerekana neza ko izi ngabo za Tshisekedi ari bamwe mu batifuza ko aba baturage babaho, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yakomeze kwegeranya ibimenyetso iza gusanga uku ni ukuri kwambaye ubusa. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ubu ngubu asa naho nawe yicariye intebe ishyushye kuko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano, ingabo ze zikaba zitakemerwa kongera kugura izindi ntwaro ndetse cyangwa se hakaza gushyirwaho ubundi buryo bushya bwo kunyuza akanyafu kuri izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugirira nabi abaturage nk'uko bigaragara. Ingabo z'Abarundi zishobora kuza kwisanga kandi zageze mu bindi bice nanone zikaza kugwa muri ambushi za M23, uretse abafashe umwanzuro wo kumanika intwaro bakihama M23. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana iki gisoda cy'u Burundi cyo kidashoboye guhangana ku rwego M23 na twirwanaho bari gukoreshamo ibi bimodoka by'intambara, imbunda nini kandi bakadivansinga n'umuvuduko udasanzwe. Ibi bikaza gushyira igitutu ku ngabo z'Abarundi bakirukanka mu by'ukuri batabashe no guhangana nk'uko byari bisanzwe. Ubusanzwe kuri mirongo y'imbere ku rugamba Abarundi nibo bafatwa nk'aho aribo bajya bagerageza guhangana ndetse bagakora buri kimwe cyose kuri uru rugamba, ariko nabo ntabwo byabagendekeye neza. Nyuma yo gutereranwa bakaza gusigara urugamba aribo baruhetse, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa naho zamaze gutererana bagenzi bazo nk'uko bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya FARDC na Wazalendo mu by'ukuri basa naho uru rugamba barurambiwe cyangwa se barutsinzwe mu buryo buri filozofike, ndetse no mu mitwe yabo bakumva neza ko nta gishya bashobora gukora. Ibyo bituma batakigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubusanzwe bifite ibirindiro mu bice byabo bivugwa neza ko isaha n'isaha nabyo bishobora kuza kugabwaho ibitero, ariko mu by'ukuri basa naho urugamba barukuyeho umutima. Abarundi bagihanyanyaza nibo bakomeje gukorerwa umusaraba w'uru rugamba, nabo bikomeje kugenda bibagwa nabi cyane. Ubu tuvugana kwirukanka bagata urugamba biraza gufatwa nk'iki? Ibi nibyo dutegereje kumva leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi Bujumbura icyo baza kubivugaho, kugira ngo tuze kumenya ndetse ibihano bishobora kuza guhabwa abasirikare nk'uko amakuru abitangaza. Gusa bamwe bafashwe, abandi baguye mu masasu birukanka nk'uko amakuru abitangaza. Twirwaneho izi ngabo za MRDP za hariya mu Minembwe ndetse hariya nyine mu bice bitandukanye by'Abanyamurenge zacanye umuriro zifatikanyije na M23 kugeza ubwo Umurundi aba badede baje gufata umwanzuro wo gukiza amagara nk'uko amakuru abigaragaza. Kugeza kuri ubu rero haravugwa ibice M23 yamaze kugenda yadivansingamo nk'uko amakuru abigaragaza. Ni ibice byinshi cyane, ariko benshi barashimangira ko Karehe ariho imitutu y'imbunda za M23 yamaze kugenda yerekezwa nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga, ariko nanone hagashimangira amakuru avuga neza ko uyu mujyi wa Uvira uri mu mipango ya M23 nanone kuri iyi nshuro. Ibyo benshi badashidikanya neza ko uyu mujyi ushobora gufatwa, kandi nanoneho ukaba wafatwa ku buryo bworoshye kuko izi ngabo zabanje kunanizwa
mu gihe M23 yo ifite imbaraga na twirwanaho wagira ngo nibwo bagitangira urugamba. Benshi bakibaza ibanga riri gukoreshwa, ese ni abasirikare bari guhinduranywa hakaza abafite amaraso mashya cyangwa se hari gukoreshwa izindi mbaraga? Gusa benshi barashimangira neza ko icyo M23 irwanira ni ikintu kiha motivasiyo kugeza ubwo ibishobora kurwana n'iminsi 7 itaruhuka, maze aba basirikare baba bamaze kunanirwa akaba ariho bajya batsindirwa. Kuri ubu igisirikare cya leta ya Kongo cyo kiri kugorwa nuko yaba ibikoresho bikoreshwa mu kirere ndetse byakomezaga kugenda bibaha imbaraga zo kuba bahangana, bisa naho ibikoresho bitagikoreshwa ndetse hakaba haragaragaye icyuho gikomeye cyane nyuma y'uko M23 yahanuye indege nyinshi cyane, amadrones yarashize hafi ya yose. Igisirikare cya Kongo kiri kwibanda kurwana ku butaka n'ibyari bisigaye ku kibuga cy'indege cya Kisangani International Airport. Ubu tuvugana hamaze kugabwa ibitero byinshi, izi drone zarangijwe. Ubu rero hariho gukombana ku butaka nta urusha undi ibijyanye n'ikirere, bimwe Tshisekedi n'ingabo ze bakoreshaga. Ni nayo mpamvu benshi bavuga neza ko M23 ariyo mpamvu iri gutsinda muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragaza. Gusa M23 kugira ngo ibashe guhangana yabashe kwifashisha drone yo mu bwoko bwa kamikazi, aho yarasaga amabombe kuri izi ngabo z'u Burundi kugira ngo ndetse zize kugenda zishwiragira. Byarangiye kuko binakunze ziratatana, bake bari mu ndake nibo bagumyemo, biza kurangira nabo batangiye kurasana na M23. Nuko izi ntwaro bazisiga gutyo, na M23 irazipakira mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuza kubamo ibiturika bishobora kubaturikana. Ibyasigaye nabyo byarashwemo amasasu menshi cyane, birashya birakongoka. Ubu tuvugana n'agahinda ku ngabo z'u Burundi zongeye gutungurwa cyane. Benshi bari kwibaza uko uru rugamba ruzakomeza kugenda, uko uru rugamba ruzarangira mu gihe intambara yamaze gusa naho ihengamira ku ruhande rumwe. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyagaragaje neza ko abasirikare babo kuri imirongo y'imbere ku rugamba basa naho batari kwitwara neza, ariko kandi hakavugwa amakuru ko harimo bamwe mu basirikare bakomeza kugenda bagambanira izi ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kuba havugwa inkuru zitari nziza mu gisoda cy'u Burundi mu gihe M23 yo ikomeje kwa divansinga, ikomeje kugenda ikora ibitendo karahabutaka. Nanone ndakubwira neza ko ahitwa za Karehe M23 iri bubi FDLR ikomeje kugenda ihakubitirwa ku buryo bwo rwego rwo hejuru. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gutsindwa ariko bihagararaho cyane, kuko bisa naho M23 iri kubakubitira kubababaza. Niki kiri gutuma M23 isa naho ibice bikikije umujyi wa Uvira yamaze kugenda ibyigarurira, ariko ikaba itarafata umwanzuro wo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo buri officiel ngo haze kumvikana itangazo ko uyu mujyi wabashije kubohorwa. Ibi byose biri kugenda bigarukwaho, bisa naho n'ubundi ingabo z'u Burundi ziri muri uyu mujyi, kubera ko nta gitangira uyu mujyi ufite M23 yamaze gusubira mu bice yari yararekuye byari bikikije uyu mujyi. Uyu mujyi urakontororwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo, ariko kandi inkengero zawo ndetse n'ibice by'ingenzi ushobora kwifashisha mu by'urugamba birakontororwa n'igisirikare cya M23. Ibikomeje gusa naho bibera incoberamahanga. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bavuga neza ku isaha M23 yatangira gusheringa, bisa nkaho nabo bazahita bafata ibikoresho byabo bakarekura uyu mujyi nta mirwano ikakaye ihabaye, nubwo bafite intwaro ziremereye cyane muri uyu mujyi. Kwibutsa neza ko muri uyu mujyi wa Uvira hari intwaro nini cyane z'abarundi ndetse harimo n'izirasa kure, ariko zidashobora kugira icyo zitanga mu gihe abasirikare ba M23 n'ubundi basa naho bari hejuru neza y'uyu mujyi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gatoya kuri ubu ngubu. Andi makuru akomeza kugenda asohoka na makuru avuga neza ko M23 hari abasirikare bayo bongeye kugaragara mu bice bya Plaine d'Or zibasa naho bari kwestara bimwe mu bikoresho birinda ikirere. Benshi bakibaza batese M23 igiye kuba yakongera gushyiraho ubwirinzi bw'ikirere yari yarashyize muri ibi bice bya Plaine d'Or zizi,
ibyari byaragoye abasirikare b'abarundi kuba bahakuramo 23, dore ko iki gihe banakoreshaga n'intwaro ziremereye zirimo drones ndetse n'ibindi bitero byo mu kirere, bikaza kurangira bibaye imfabusa, aho ubwirinzi bw'ikirere bwari muri Plaine de Ruzizi bwabaga ndetse bunetarariza ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo, byabaga byifashishijwemo n'abacancuro kugira ngo baze kugenda bamisha ibisasu bikomeye cyane muri ibi bice byarimo ibirindiro bya 23. Ibi rero biragaragaza ndetse biranaca amarenga ko amateka ari kwisubiramo. Igisirikare cya 23 cyagarutse mu bice byacyo, uretse umujyi wa Uvira batarahabwa itegeko ryo kuwataka ndetse no kuwusheringamo, ariko bisa naho n'ubundi kuva baramaze kuwugota ndetse bizaborohera cyane mu gihe bafata umwanzuro isaha ku isaha wo kuba basubira muri uyu mujyi. Igisirikare cya AFC 23 Alliance Fleuve Congo cyamaze kuba gifata imihanda mishya. Ni amakuru avuga neza ko 23 isa naho yamaze guca indi nzira nshya yerekeza za Kinshasa, nk'uko ibimenyetso byamaze kugenda bibigaragaza. Abasirikare benshi cyane babarizwa mu itsinda ryasanzwe ry'abasirikare nk'uko amakuru abigaragaza, 23 mbere yo kwerekeza muri izi nzira babanje kugaba igitero gikomeye cyane ahasanzwe habikwa intwaro z'igisirikare cy'u Burundi, nk'uko bivugwa neza ko ari ibirindiro bishya by'ingabo z'abarundi. Intwaro nyinshi bari bazifite ndetse ibibyemeza neza ko aba basirikare ba 23 bari babipanze, kuko bafashe intwaro nyinshi cyane ziganjemo intoya zagaragaye, ibirundo by'imbunda ntoya rwose bisa naho hari n'amabogisi menshi cyane y'amasasu yazo yari kumwe nazo. Ibi byose byamaze gufatwa ndetse byambuwe aba basirikare b'u Burundi. Bamwe baravuga neza ko ari byo 23 yabe yatangiye kwifashisha muri uru rugendo rwayo, abandi bakavuga neza ko iki gisirikare cya 23 cyamaze gusa naho gica inzira nshya zerekeza i Kinshasa, nk'uko byagiye bitangazwa na General Makenga, akavuga ko iyi leta ya Kinshasa igomba kuvaho byanga byakunda. Benshi bagahita babihuza nuko Tshisekedi nawe ubwo muri iyi minsi atorohewe agerageza guhindura itegeko nshinga, bikaba bisa naho na bamwe mu bakorana mu biro by'umukuru w'igihugu batabyumva cyane ndetse batamushyigikiye. Aha 23 rero bamwe bavuga neza ko ariyo ushobora kuza kumenera ikaza gutanga isomo rikomeye cyane nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru rero aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC 23 gikomeje kugenda gikubita kitababarira. Kuri ubu ngubu rero nyuma yo gufata izi ntwaro nyinshi cyane, ibirundo by'intwaro by'imbunda ntoya ndetse n'izigerereye na za 12, bivugwa neza ko zafashwe zigera kuri 4 muri izi ntwaro, zimwe mu ntwaro zifashishwa nk'iziremereye cyane muri uru rugamba. Aba basirikare b'abarundi bambuye izi ntwaro, bivugwa neza ko hafatiwemo na 2 abandi bahasize ubuzima. Izi ni inkuru iyo zigeze hakurya i Bujumbura na Gitega ku butaka bw'u Burundi, zigenda bamwe bakazifata nk'ibihuha, ariko bamwe bakurikiranira hafi iby'uru rugamba bavuga neza ko icyitwa umusirikare w'umurundi kuri uru rugamba arimo arahura n'uruva gusenya ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda abimwirundaho. Abarwanyi benshi cyane bafashe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko uru rugamba rusa naho rwamaze kubananira, maze 23 yaciye amarenge yo kwerekeza i Kinshasa. N'imihanda yiganjemo imihanda mishya 23 yagaragayemo ndetse isa naho ifite abasirikare benshi cyane bari kwerekeza mu bice twavuga neza ko ari imihanda yerekeza i Kinshasa. Ni urugendo rurerure rusa naho rutakoroha, ariko 23 benshi bari kwibaza ikigamije. Bamwe banavuga neza ko ishobora kubiri gushaka kuza kuzenguruka izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo ziri mu bindi bice maze ikaza kugenda yagura ibirindiro byayo. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kirimo gitsindwa. Ubu tuvugana rero haravugwa izindi nkuru zikomeye cyane, ni inkuru zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. 23 yongeye gutangaza neza ko yaje kuba iburizamo ibitero bigera kuri 2 by'abasirikare b'u Burundi bari bayigabyeho, ndetse biza kurangira nayo ikoze operasiyo itagenze neza nk'uko babishakaga, itakaza abasirikare 2. Kuri ubu yamaze no guhorera nayo, dore ko iza kuba ikora ngo n'izindi
operasiyo zikomeye cyane. Abasirikare babiri bo mu itsinda rya Special Force bama 23 baguye kuri uru rugamba, ariko uru rugamba rwaguyemo n'abandi basirikare benshi cyane b'abarundi. Ibima 23 ntishaka kubyitaho, yakomeje ibikorwa bikomeye cyane, ivuga ko ari byo kwihorera kandi biri kugira ingaruka nini cyane kandi mbi kuri izi ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo byoroshye na gato, y'ibintu bisa naho bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turakomeza kumenya ibijya mbere, gusa ntago byoroshye. Kinshasa na Gitega bimeze bite? Ni inkuru zisobanura neza ko aba bagabo babiri, yabutetse leta y'u Burundi na leta ya Kongo, bakomeje kugenda bungurana ibitekerezo nyamara bakabura igisubizo cy'ibibazo bafite, dore ko 23 yo yakomeje kugenda ibakurikirana aba basirikare, ndetse isa naho yakomeje gucana umuriro, igitutu gikomeye cyane cyongeye kujya kuri aba bagabo bategetse ibi bihugu. Bivugwa neza ko hamaze iminsi hakorwa imibare y'abasirikare boherejwe ku butaka bw'u Burundi bwa Kongo, ubwo n'abarundi boherejwe ku butaka bwa Kongo kugira ngo bajye gutanga umusada ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nyamara benshi ntabwo byagiye bibagendekera neza, uko bagiye bagwa mu mitego, ndetse abenshi bagiye bagwa ku rugamba mu mirwano aho bari bahanganye na 23 ndetse na Twirwaneho. Abenshi ndetse bagiye bafatwa mpiri, imibare yamaze kuba yabarurwa bakuyemo abafitwe na 23 nabo ni imibare minini cyane ifitwe ndetse yafashwe matekwa, n'abandi bagiye bafata umwanzuro wo kwikura muri iki gisirikare cy'u Burundi bakagitoroka. Bavuga ko 3,000 ari byo byagaragaye biza kuba byaraguye kuri uru rugamba. Igihe cyose iyi mirwano yagiye ibera no mu nkundura yo gufata umujyi wa Uvira ndetse no kwirukanwa hariya mu mujyi wa Bukavu, ibi byose imibare ngo ni 3,000, aho benshi bahise bitera hejuru bakavuga ati murabeshya cyane, ndetse bisa naho iyi mibare yagabuwemo, kuko abasirikare b'abarundi bagiye bagaragara bapfuye ni benshi cyane, bagiye bashyingurwa mu byobo, ibyo benshi bagiye bita imva rusange ni benshi cyane. Ariko kandi cyahise kiba ikibazo gikomeye cyane cyanazamuye umwuka mubi Bujumbura. Biravugwa neza ko abaturage bavuga ati abo basirikare ko ari abasirikare b'igihugu koko, ubwo bashyinguwe he? Imibiri yabo iri hehe? Batese ko mwatubeshye ko batorotse igihugu ndetse bakaba baratorotse igisirikare, murongera kutwumvisha gute ko batorotse igisirikare mu gihe hagaragazwa imibare igera ku 3,000 y'abamaze kugwa kuri uru rugamba kuva 23 yatangira iyi mirwano hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mirwano yo kwisubiza ndetse no gufata umujyi wa Bukavu ndetse no kuza za Uvira. Byose rero byateje ikibazo gikomeye cyane, aho abasirikare bivugwa neza ko ari 3,000, benshi bavuga neza ko ahubwo ni 10,000 byenda kugeramo, kuko ubu tuvugana hagiye hagaragara ibyobo byagiye bitabwamo imirambo y'ingabo z'abarundi, ubwo abasirikare batwirwanaho bari bamaze igihe kinini cyane bahangana n'ingabo z'abarundi mu Minembwe na Mikenke. Bavuga ko hagaragaye imirambo ku misozi y'abasirikare, aho banatabazaga leta y'u Burundi ko noneho igacyura imirambo yabo ko ikomeje kunukira ku misozi, ndetse ibintu bikomeza kugenda biteza umutekano muke ndetse n'imyivumbagatanyo mu baturage batuye mwabiriya bice. Ariko abarundi bararuciye bararumira, ahubwo bikaza kurangira abangaba bashyinguwe mu byobo, aho benshi babyitaga imva rusange, ariko bamwe bakavuga neza ko nta mva rusange zirimo, ahubwo ari ukubashyira mu byobo bakarenzaho itaka. Ibi byose bisa nkaho leta y'u Burundi yakomeje kugenda yerekwa n'ibimenyetso ndetse nuko byagiye bigenda. Iyi mibare 3,000, benshi bati ntabwo aribo basirikare bamaze kugwa kuri ubu butaka. Atese niba ari nabo bashyinguwe he? Nimutwereke abo mu miryango yabo, dukeneye kumenya aho abacu baguye. Ibi rero byahise biteza umwuka mubi cyane. Hano iyi leta y'u Burundi ishobora kuba yakoze ikintu itari yiteze ko gishobora kuza guteza umwuka mubi. Nubwo bimeze bityo, abarundi bo ku butaka bwa leta ya Kongo baracyahagwa cyane. Kugeza na n'ubu haravugwa abasirikare b'abarundi bakomeje kugaragara kuri uru rugamba, ariko basa naho bose bari kurwana ku cyubahiro cy'igisirikare cy'u Burundi, ariko byaragoranye cyane. Ingabo zaje gufashwa z'igisirikare cya Kongo ntabwo zikigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, inyinshi zarananiwe nyuma yo kwica abakamandazi babo, ndetse n'abarundi batakaje bamwe mu bayoboraga urugamba. Ibi byose byatumye habamo akavuyo gakomeye cyane, imipangire y'urugamba
ndetse no kumenya kigomba gukorwa mbere. Ibi rero byatumye M23 yari yararekuye ibice byinshi cyane ihita yadivansinga, maze abarundi na wazalendo bakora withdraw, wazalendo zo zihita zinatatana ndetse zirukanka mu biturage, aho benshi bavuga neza ko uru rugamba M23 mu gihe yaba ishatse kwisubiza uyu mujyi wa Uvira yamaze no kugota, mu by'ukuri bishobora kuza kuyorohera cyane kurusha ikindi gihe. Nubwo bemeze bityo, abarundi bafite ibirindiro bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira biriho intwaro karahabutaka, aho bivugwa neza ko biteguye guhangana n'igihe M23 yaba itangiye gusheringa muri uyu mujyi, mu gihe benshi bavuga neza ko hari abasirikare benshi cyane ba M23 nabo bari kubarizwa muri uyu mujyi mu ibanga rikomeye cyane mu butasi karahabutaka, bamenya muvoma ibikoresha imbaraga zifitwe n'uwo bahanganye muri uru rugamba. Ubusanzwe igisirikare cya M23 cyari kimaze hafi amezi 3 cyararekuye Plaine de Ruzizi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka byasange. Ubu tuvugana harabarizwa abasirikare ba M23 kandi bafite intwaro, amaboxi y'amasasu, bisa nkaho biteguye urugamba isaha yariyo yose. Ibi byose biraza kugenda bigaruka ku ngabo z'u Burundi kuko nizo zigomba kururwana. FARDC irashinjwa gutererana abaje kuyifasha, icyatumye Kisekedi ari gushaka undi mukamanda mukuru ushobora koherezwa muri ibi bice, akaba ari uzajya ufata ibyemezo biza kuba bikorwa n'izi ngabo ziri muri ibi bice. Abasirikare b'igisirikare cya Kongo benshi kugeza kuri ubu ngubu bagiye bajyanwa mu nkiko bashinjwa kugambanira igihugu bitewe n'uko basigaga urugamba bakirukanka mu gihe umuriro wabaga wabacanyweho. Nyamara ibi Kisekedi yarabyirengagije cyane kuko abasirikare bavugaga neza ko barushwa cyane na M23 kandi ibice bari kurwaniramo bisa naho M23 ifite abaturage bayishyigikiye babivukamo, ibyabagoye cyane. Ubu tuvugana rero igikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ni izi ngabo z'u Burundi, imibare yashyizwe hanze y'abapfuye ndetse imiryango yabo itarigeze ibimenyeshwa, nibyo bikomeje guteza ikibazo. Bisa nkaho Perezida General Neva yicariye intebe ishyushye kuri ubu ngubu. Amakuru yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze kwemeza neza ko imirwano yabaye mu bice biri mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Abasirikare babo bamwe baguye mu mutego, ariko bikaza kumenyekana neza ko bishobora kuba ari akagambane gakomeye cyane kakozwe n'abataramenyekana. Bivugwa neza ko abarwanyi benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kuba barekura ibi bice, maze ingabo z'u Burundi ziza gufata umwanzuro wo kwadivansinga kugira ngo zirebe ko imwe mu misozi zaza kuyikuramo, maze nabo bakagira igice kimwe gishobora kubarengera mu gihe M23 yaba yatangiye gusheringa ikoresheje imbunda nini cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ntabwo byabakundiye ndetse baje kwisanga baguye mu gacu ndetse k'abasirikare ba M23 na twirwaneho. Ibyo kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko iyi mitego ku ngabo z'u Burundi imaze kuba myinshi cyane. Ibi rero biraza gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ukundi kuri kutigeze gutangazwa. Amakuru aravuga neza ko abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa, bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane. Ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama M23 batagoranye, kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega, bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare
igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni perezida Generali Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi, ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. 23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama 23 ntabwo ari bo gusa, kuko no muri ibi bice nyine, muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite, kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura abe ufiteho ijambo, mu gihe 23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bitacyoroheye cyane, mu gihe 23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi. Hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure, hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora, kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya, kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe. 23 yari yamaze kubagota, itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko, abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe, ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane by'aba basirikare uko byabagendekeye. N'amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yongera, ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya 23 hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza. Abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwo ari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane, bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risiki ingabo z'abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa, ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Ubusanzwe bamwe bavuga ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari gifite misiyo ikomeye, misiyo karahabutaka yo gukora ibitero bikomeye cyane ahabarizwa bamwe mu bayobozi ba 23. Misiyo yitambitswe ubutasi bwa 23 bwamaze kuvumbura inkuru zikomeye zemeza neza ko aba barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bari gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo bakore ibitero bya drone mu birindiro bya 23, by'umwihariko mu mujyi wa Goma habarizwa abasirikare bakuru barimo n'abayobozi barimo nka General Nziramakenge Emmanuel, umugaba mukuru Bertrand Bisimwa, Colonel Nanga ndetse n'abandi. Ibi ndakubwira uko byaje kuburizwamo ndetse n'amakuru yose yamaze kumenyekana. Reka twinjirane Bujumbura na Gitega nkubwira agahinda gahari mu ngabo z'u Burundi. Bisa naho perezida w'iki gihugu yakomeje kugenda ahura na obstacle zikomeye cyane. Mwene cyubahiro umukuru w'igihugu ntabwo yorohewe. Inkuru mperaho nonaha, reka ninjire muri izi nkuru ku buryo burambuye. N'amakuru akomeza kugenda asobanura byinshi cyane mu mutekano.